Selamat siang pada Bapak Ibu, terutama keluarga besar dari teman kami Tiara Sihombing. Di sini kami dari perwakilan Universitas Metodis Indonesia, terutama kawan satu kelas Tiara, yaitu kelas SIA dari Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi. Di sini Tiara dan keluarga kami datang mengucapkan turut berduka cita di mana telah berpulangnya ayahanda dari Tiara. Kiranya keluarga bisa segera diberi penghiburan. Kiranya juga kepergian dari ayahanda ini membawa damai sejahtera dan sukacita kepada kita semua di sini. Dan Tiara, inilah kami teman-teman kamu yang datang. Kiranya dengan kedatangan ini bisa mengembalikan semangat kamu dari awal dan bisa membagikan kamu. Kiranya juga dari harapan kami teman-teman kamu, selesailah kuliahmu. Dimana kita di sini juga sebentar lagi sama-sama saling menyusun, kita saling support. Semoga kita tetap saling mendoakan juga agar di sana mendiang juga bisa bangga kepada kamu. Begitu juga keluarga besar. Di sini juga bentuk dari belasungkawan kami Tiara, kami ada mengumpulkan sedikit dari teman-temanmu 7 SIA. Kiranya ini bisa dapat menjadi suatu hal yang berguna, dipergunakan dengan sebaiknya Tiara, dan ini bisa menjadi sukacita juga untuk kamu dan sekeluarga. Kami datang mewakili GMKI Cabang Medan Komisariat Metodis. Kami datang untuk menyampaikan turut berbelasungkawa kami untuk Tiara dan keluarga. Semoga secepatnya diberi penghiburan sama Tuhan. Yakinlah Dek, di balik ini semua kita pasti diberi sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Dan juga untukmu Dek, selesaikanlah kuliahmu dengan baik. Baik juga lah sama orang mama, sama keluarga. Lebih berbakti lagi, lebih sayang lagi sama mama. Dan buat mereka bangga. Aku percaya dan kami semua percaya kalau kamu akan menjadi anak yang sukses, anak yang sangat membanggakan bagi keluarga dan sekitarmu nanti. Kami juga di sini datang untuk memberi sedikit dari yang kami kumpulkan. Walaupun kami nggak bisa semua datang Dek, walaupun kami hanya perwakilan, bersenang hati lah. Terima kasih. Ada sukacita, dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Shalom. Buat teman-teman SIA satu kelas saya dan juga buat perwakilan GMKI, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman sudah bisa hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan apapun yang kalian inginkan tercapai. Amin. Asal masa kira-kira sesatu tujuan, anak koki dalam orang dia dan tubuh terang. Horasman, horasman, horasman itu.
ada untuk kamu lasir rohanami. Alami lasir rohanami kami doa menepi. Asal ini betul konami kamu firma koki bol pacamu. Firma kamu firma mari kamu kamu. Matutu. Kalau soni mari kamu terburonami. Wah. Langsung atulah. Dia mu yang konami. Oh, tulang. Siapa sengeron nami ketemu kami. Ulus nomor berapa? Ya betulan. Ulus untuk semua dia kan nong. Rupani ulus. Las marwah makai. Alayon. Tak sediau. Madok hatapura tu kalekon, tu verkon. Setiap saat asal pasupa ikut katapura oleh anak putar. Ima tu. Sila senero nami, kuber kami doamu. Maaf saya dengan. Jangan bohong. Sudah nape? Ikut saya doamu. Wasa si mga parluar hileko satu sejarah anak sejarah doang buruk anak ngatu anak masih pulen nama ngobar awake imarwana tiba masih mau parluar alanya tunggu pasu-pasu ni tuan tuamu jadi mulu asara putar pasu-pasu di hamu kawerekku ikut dosur hamu unalan di pestaon dosur hamu boleh tulangin nama kamang ingat pesan saya tulang mulu vergo kareku yang tak semangat tahu hola no pumuna ro na borku ulang kotor no na zulu ay boru ni kapal negeri di Ido di mana saut opung tu opung mulu. Udah motornya, namora ro among berkian. HP dung belak nganon lenya. Angkiama tulus ni rohamu nuai. Kembali seperti semula. Kami berharap ikon dari rohamu. Arong kahatan nila tutuwa matokon balik tang mapagabi tu matapos si Taruan. Ari muna rugabi do mamora. Molo rahamu masih kololo. Pasalton. Aduh, setabi tulang hatawa tulang mabiga ulos na tulang asa kotohan mga toro na kaya ng konami. Ma kagare. Sa pulsara hamu teh. Ulosi. Sa pulsara ma ulus. Hamu ma Bolo. Jadi Risma sudah pinoparin yang tuan-tuan, soal-soal ini pemopariak ke bawah ulam, pemoparian dari bawah tua, Risma sudah macam
kami ulos sarap. Ang giya ma lodi siya ini pasat Tuhan pas-pasang na paus na pungate. Asa bilga siyang rumen na balgama siyang isaw. Dia muna sa luho na pagmoron namin. Usaha kami bigay kami ng ribe ibu. Ang giya ma susunon. Di ka betul yang pas-pasuna. Tudoro mamalihamu akapinopa. Matutu. Jadi hula-hula nami tulang nami Manalu Margana. Sialan di pampahin muna ada Tuhan yang kapuparan ni naka da tua-tua nang jumulun sa ating matuon. Terlumuy ma di pamparan ni damang haadulion. Ang raja nami Raja Bolon. Nang pinasahak muna imak kami mardudu do parwepir. Dohol na ma sa mardudu matutuak kapanggabian rudu makapan nyamota desa rudna pamparan ni tua-tua nang jumulu dalam 2 tahun. Jadi bokka muro imasong parwepir. Dohol na ma sa pirma tutubokki balbal persalongan. Pirma saluna kapamparan ni tua-tua nang jumulu modingon julu-julu majak kana sidang. Jadi pasal tanu akal raja nami Raja Doli ima kaulus gajang rabbu. Gajang matutuak ka gajang umur gabe bego muna sian saluna kabere muna nang akai bebere munon. So ni Raja nami Raja Bolon tutulang nami Manalu. Neng Roma hai manobba raja ni udah uli pasaton nang pas ila kamu ada tuami perkelang muna Roma majalu ada pasaton ada tu raja ni udah uli. Amang par musik nami asal roh hai manobba raja ulah nami marga Manalu Margana. Bae magodang somba jalan. Hallelujah.
nami baru putar-putar narong di luar ton. Baru putar. Ini dia ina taktiki. Baga-baga do baru putar. Ido. Ido. Baru pare. Nama bor sipiritodi. Tu baru nami. Nabi nabor kanepung nami. Tu baru dah tu pucung. Baru manalu rumah putar. Baru manalu rumah putar. Boy dong itu. Ido, iya panggora ini do asa sangap. Unang gabi awak kapakurangi onna. Ama udah tema. Nama bor sipiritodi. Tu baru nami. Sian narasaon. Baru si torus narok di luar ton. Iya. Masalah roh ang nabur. Kurang nainon. Non binong satami di poguni alamang muna marluluan na toro di jolo jabu na marsanga na mertua si gonggong nasa pangisinon amang boru na burju nakin di naro kamu mano muhami nunga tarulia siro kami parhiteo na ipasahak muna ima ringgit si suara na susadiay anggiang matutu tanyang nami hula-hula muna marka putar-putar tuamat tani bata asa marsika mana sudai margada-gada si araronganing lampasu-pasonya mata di bata tuamu di jolon nyarion didok na tua-tua sabago don maral to dolo kilo na marobian horas mahami ulang-ulang saluna do rombongan na macalo mardi pagada ma dia boro sikat na mangalian songoni ma amang boru na burju di partikiaron di pasatami ima boras sibiritodi dot mana marludu anggia matutu pirma poki bol-bol pasalongan pirma to di hamuna yana komami keluarga besar Barkasiobi lucu-lucu na kapangomoan las mandi udah nakit dihuti na tulang munon ima namar ludu angkiam matangyang nami tua mata nomor tua de bata saya ludu ma dia mau kapasamotan ludu nang kapasarian lumobi ma tu pinopar ni lain nami nang sari matuon idok na tua-tua saya teman stabatu do perlingoman si boro de bata do siliat tua alai horas beta saluk na di paroro hata di muna tabunan gawe madudupong jadi songon nakaning songon boraspir lebaran nami asapir mati tubok di baul-baul bacalongan firma to dinang borna luju maka panapotan son emena berludu asa ludu mati tu parhorasan ludu mai ta sude asa tu hatta matu tu manggoke kapasupan sono sude jadi ope benasa ma to muna anggoru di dosi tahita ia ulo serbang nanai sifal satu nami nak pe sodok ne botong oh nak pe sodok ne botong hamune labatan na alay hatak kuni tetak do mapatar honok kuni to ngadi mangajana ya ulo serbang na naik si pasaton nami siap kami ulah-ulah marga putar-putar udang na saputur lebar ma amang guru gauli yang guru amang guru gabi marajanam gabi marajanam kami ulah-ulah putar-putar do takadong tubuhku narong togan yang rasau narong di luar seng adong sungai bulon na pasato pasu-pasu margite ulas dagajak si toro rapu anggiat ba di Manggirota di tanyanta tu amat tamar tua di bata mangepak matangan di bata lama masuk-masuk ya kapino pari berekon baju lo guna dia isi bulu di sobat
manang na madukari akan hurang. Ali songono na dong sa salah konsep idakon kurang komunikasi. Natuari di pangarapotion adong dengan tumunami son, tudungan tumunami ni soni di pasahat mga dupi aka nariko tulaw ni taringa tulaw hula tulang mangihut tabung. Alay sale dakon dangarong komunikasi na tuhami sementara hani sa huta dohot apala nabor na tubuhon edakon dang disukun manang narohani. Jadi tadi ngurus si Pak Herba memang sepasaton namin non gabi lutu mak bang perlu tuh dokon gabi di bodong tu ko senono pat di dokon para dia naison ulus setorok rabu HP kami pun bukan ini orang kami tulang tabur ini apa sih pertama ada kondang nama nausi kinin ulus na gajak si Torok Rabu parhitiyan doi parhitiyan ditanyang tadoi itu amat tari bata holan mangulusi badan dia kaberekon doi yang go mangulusi itu dini akaberekon amat tanah bertuari bataru alai ido adati songonido nang dia mau kabereku di iya munalir na obat tebawa obat na kingay jalomu ulus i arti diulus ikan unang lupa oloi si pengon danga sali jalo hamunain boloi pakai hamulo si unang lupa oloi si pengon labatan na oleh hamu si pasingon di botok koda nyabolo wereng do hamu sudeni gatik-gateng bagak-bagak lasiar wakma mereng alai nang penong ditinggalon layon bapak munau kita pengharapan nami siya kami tulangmu tetap mari kita jalin komunikasi yang baik dah akan tulang nih poso-poso udah pekat gateng mesti akan tulang dah hidup jadi songoni mak anggiat tutup dah poso padohani nama tuai dia mau kabereku nang ibe bereku didok na tua-tua solomak masih lujuang lomak sopola binabuan mana na tudia mau mengalak kasaluna pinopar nilai nami enam saur sari matuon saya tu sima muda botat dia ka pangomongan songoni dia mau mengboru nami nama-nama ranggi hata di nama tuai do nama dok asa tak pulang si baganding di dolo ni bandingan hola na holas do hala nama rangi nama hula udah buru asal madinggan dia kana masih bangiring-iringan jadi asa sasul tido kutu botean ini batu tu asonggo pan lihat dia lu leng-leng bos roham beraja ni boru ikut leleng do bangol rumah tangga tahun soalnya kayak nak kotor kosa gabi saur nang tu parhorasan soalnya mah hata siak kami dinang sata mutu bogonya laman namion las dua kamurak kaneng emena marludu anggia matu sama padok unia kerajaan nami marludu madihai panggabian marludu nang parhorasan batu tu las di buah kamu rakaning boraspir totong mas sama padok unai ka kerajaan nami asapir maboki baul-baul mapasalongan firma to dinami luju-luju manang ka pasamotan batu tu di bagasan ni alet Raja nami laos di pasar tamurak kaning ulus si gajang rabu si torok rabu yang dia matutu gajang barita gabi gajang barita horas dihami poparan ni amanamion
Ngia ma dileo dia ngakai pason doa ka bisuk doa ka kajang ni umur asa sarong muda-muda yami ka pargalengan muna asa song idok ni matu madoron nami asa bagok na marhalto manan dia gata di robian oras mami raja ni kelenguna nama jalo marliba gada ma dia raja ni ula-ula nami totong nang raja ni tulang nami napa saton madutu raja nami raja ni ula-ula dan Roma kami manopamu tuk songoni pedak kaning diharoro munai kusok kami hamu jalak kami hamu dang namang urus sangat mu kerajaan nami songoni majaro pertekian asal songon ni matua tak sudah indah burun ya sosakot jadi badia dang sudah indah maradopon akka ula-ula kata besi baino ni perkelengon nasu sadia iya madutu raja na permusik nami Roma kami manoba raja ni hula-hula nami dok raja ni opung nami bay mama musik keluarga besar marga Sihopi so na pataruo ju na saudara kamu tuh kami gula-gula muna marga putar-putar hatani nama tuwe do madokon asa pinangan Sihopi do roka di tarabunga mate usanggar do pori mate huluang do yang gosa tua sinur mapa-apa na mula gabi-gabi nang gula muna horas samu dia kabar dalan-dalan mangomo kamu dia kabar tiga-tiga mono na begawe do kamu di pamarenta mana di swasta pos roh kamu amang guru na bucu matangnya do kami gula-gula marga putar-putar tua dopan dia mata di bata ikon naik do gaji bulan siga bulan songoni do pakak muna ikon naik si matutu asa bagu mana marato dulu kilo nomor robian horas mahami gula-gula marga putar-putar do gula-gula ni gula-gula marga tabunan nama calo songona rombongan marliba gada ma di raja ni buru nami matutu nama lo gabi ilo na tua-tua di balik ke boleh tio di parapat do yang kau panatapan ayo kami godak si tio las padong ma tua sahatan nai
Mangda. Bere nami pala ditikyon. Laos diwa kami na marludu. Angge matutu marludu hay pason. Marludu ak kapanggabian. Marludu nang dihadol mam di tinaring ni bebera namyon. Laos suwa kami di parsari matuan ni bere namyon. Boraspir anggi matutu sonde na matua asapir mapoki baul-baul mapasalongan pirma tot di muna poparani opuan raw luluzu-luzu ma nang akka pangomuan matutu ulus serbang na buo upato pahami di parsari matuan ni bebera nami apalidikyon sabon na tulang opat lebar ma sabon na nyari totong ma opat lebar titik masih opaho dong les burunga tuksoni pe tipis niulos akamang boru nabuhi terpasat tabi siya bunat tulang dopo na nyari say hafal ma anggo pakorhon na sidoko dia pokibal baru pasalongan bir matalu poparan ni tua-tua no jumlah dingon julu-julu ma akan ang pangomuan kamu no ima marludu asal ludu ma tutu kapanggebe ludu ma kaparorasa di poparan ni nasaur na saat matuon sudah jadi Santa Muno iba son ulos si Gajang Rabu ulos mangulo si daging Dr. Dinasida partite satu hatta di bata anggia matutui jakot di bata kasalhun na pasu-pasu na tulang dia kapaparan ni naung jumolo jalan ini raja nami raja ni ula-ula dan tulang go na nyari Roma ay marsobar raja ni ula-ulay dinaw saat namin nakaningan ni mas masaton akka sila si Ramuna kerja di ula-ula marhiti akka papenan namin so natis dua badok dang sudah pulung dan sangkut jual dia dang sudah umumnya kapar gelang muna manoba abok katulang nami luar negara nami tungso si benon nami dia jalani raja nami Roma kami manoba dari dulu nih mengerti ya musik abang permusik nami neng Roma kami manoba dari dulu nami bama godang na manoba Hatiku tetap tenang teguh.
lagi. Dia dong ibu kami songon boras pir. Nomor ludu. Don nama songon sudah dua. Firma Bokki bel persalongan. Firma Todimuna jujur mau persalongan. Itulah matu itu. Songon nomor ludu kiriman nami. Saya ludu pergawian ludu kabar orang di perpari. Itulah kon. Nah, songon ima songon kata siang kami Rajagu dua hari gula-gula narabarangi tetong markas soang ima di siala dinang sari na tua nyol lai opuan ron dia rona nak kaning arong di kami mina berlubu asara umak tong sama nukon yo puta na berjolo na dok mista batu ama perlinggo man si borok di bata harus lihat tua harus tetong kita di parorot matu itu asa sama solo saat dino utu batian mas tanah kaning na berlubu tuamu sa may ka saur jalo gabian si bokoti mami sa terima disod rodo hami sian boko dojo muna imasian hula-hula na mga marang Rajagu satu lang jalan nunga di loko kamu na tuari obat maulus si bituan na gabi jala oras na songa pagdalan ulus sada ma perpunguat tu anak matutu sada perpunguat tu boru iya sada perpunguat tu pohopu sanana ale ro ngamang suku-suku nami rodo go parani boru nami ro sada matu siamang dia umar Raja ale kamu pertikiro tu hami dia sono nawang bro dia suwe do hatatta nasatai na tuari obat do tatai kan iya lah dia masalah songo lulus siap kami merkasi orang kamu mana apa dosol sibuk kau hami gabi jala hor apa sih jadi berkah hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkah lulus 3 jam lulus besok rambut ya 3 jam mau muriak ke penopar yang borona yon saya sitero penopar mon donai mata sosok studio 2 sasa di solu sama di tahu pertian pasat kami besok lulus jatulang sen bulan nama-nama Raja Gugu saya sama tuh penggabian sama tuh merasa Raja Gugu do si Toha Dinong pinasa muna ada Tuhan misal mobil dia nak kumeniak ke pemurung muna di pasar tamu ima nomor duduk perpuipir asa do naik mesona dua luduma duduk kapas samotan luduma kapanggabian di poparan ni damang nabi yang nong saat ini Tuhan jadi bau kamu ima so perpuipir firma poktuban baru pasarongan firma salun na poparan ni damang na jumulumod dingon julu-juluma di nasidak kapangomba di pasar tamu do tulang ima marhite wa kaulo siga jang rabbu marhite dia kasak kamu tulang ale pasu-pasu masih debata pas atau muna tu akabere muna no nabi soal sido tua bakok nomor hal tu menyaga te durubian horas masaluna akabere muna majalo tuhata na manggungi karma na madudu ya tulang raja nami raja bulu neng roma ay manomba kamu raja dulu nami amang pan musik nami bay magondang na pos urnia na siap ini
ima di par sariwatuan nyamang boru nami di sonro dohami sian hula-hula naposo si tebu dot rombongan khususnya rombongan Sirajauluan sesubi. Jadi sautik teman nami hata terlumu bima adorak sehatau kami siwabon nami adong do sautik donon nami hata turun nami duk hela nami. Jadi semonima di hela nami siobik sama buru kami ya Bang Andra. Di sini kami datang inang buru hula-hula. Kalau kami inilah Sirajauluan yang di sini. Jadi semalam natari isalo kami Jabar hula-hula nabo susitibu. Di bagian kami Jabarot aise apa aise. Jadi soal iba awan bang bapak mudison. Buat hei nawah adonai naruhaku. Apal permen nesa kangen nai mak buruta. Jadi nani maksud di sini hubing asa foto kamu ulam terlubuah bima di ulam muna Sirajauluan khusus tak kalau namar tuturan marnakot tuan dok. Jadi holan ima sifat singatoku kamu asa ulam kamu mak apalagi terlubuh di paradatan apalagi nuang ngamang boron nuang ngamang tua itu kamu nama. Nah, kamu nama masih acara-acara dulu dulu. Soni majo hataku. Jadi masing adong dibuat kami siluan di tangan nami perbué pirdot menawar dudu asa dohonon mata ni sudah tua samar dudu matu tu pagabian parorasan dia mau pinopar ni abang guru nami jala sona hatani sudah tua firma poki baul-baul pasalawan firma to dini sudah pinoparnya mang baru nama lucu-lucu mah nangak kabanguan sobat masuk atas kami Nang tihamuna raja ni pamoruon nami markasi homping disonrodo hami hula-hula na poso marga tabat ima desiala par sarimatuoni amang guru nami nanang nami naung jumulu sarimatuon sian hami hula-hula na poso dinasahat kami di pogunya lama muna hubuang kami do eme na magludu do moras ribur-ribur asang gidohon masuk hatan ina tua-tua asa firma pongki baul-baul pasalongan firma ton dimuna saluhutna angka pargelingon nami saya lucu-lucu manang angka pangomoan so menimang eme na magludu nang kupasahat kami asa magludu matutu hagapion magludu mahamoraon magludu mahasangapon dihamuna lumuni madiburu nami do nihila nami tupahon nyamat tadi bata tuak ka arina manghiuti jadi sidohonon nami tu guru nami dumobi dohot duhela nami dia hami angka bapa muna na disondo omak motorok do hita pinopar lisi na janaya batuk dison jadi huboto hami do memang dang na disok koboru alai ati boharo homak delani sahalit halit ujabuni sinatuam asa dala namu angka jabuni bapam do inomu na dihutau nate di boto hodora songot dia hubungan ditambah do simbolo ate yang mungkin diajar hok bapa do tuhuai jadi bolu hami sian angka bapam na dihutaon udangan markasi puluh do dison alay dong dotong akasi tanggang akasi galingging omay na udon na pala markatab na nangalak markatab ba jadi songodi ma asa dotong mo boruda do nangini tihela jadi dihamuna mang boru nami markasi hoping songon ada paradatu na tahatai na budari bolu ulus sian na marhamarangi opak ma bolu hami nian nasa tolak di kubu nami yang pedon nami do lah bangulo siak kaburu nami bere nami alai ima jolo naboi terpatupa di bagasa tikion lah opati adong gotikina lah pasahaton nami akka ulus nagajang ulus pasu-pasu tu akka bere nami tu akka buru jadi tu somoni penon tipis manang hafal ulus na pilasahak nami asa giat matutu songon ulus nagajang gajang mabarita gabi berita horas bigion nami siak buru nami do siak bere nami do akka namarha maranggi suang-suangan si torok rabu si torok pinopar mahamuna saluh na pinopar nilai nami nang jumulu sarina tuo asa dohono masong manidok nila tua-tua asa ania mapagabi tu modolo setuluan arimuna do gabi saluhut na aka pinopar nila tua-tua mamuluh takas samuna marsi paulo suang-suangan ni manang diburu nami dohot nihila nami asa dohono masong manhata nila tua-tua nunga tipoin na tiyong isuk
tumpena tiang di rumah tibuat tiang di sobo nunga gabi boru dohot hamu hela lain nami naung jumulu sari madron saing gabi mahamuna akapino parra naung poso asa sahat masulu sahat tinugu tubotian di 3 ras bahwa badi rundang di bulan pasahat tamian non ulusut tuhamuna sahat mahita liling mangulu sahat tupang gabian tupar horasa totong madi pasut nam dihatain atau di diraja AMP ala obat ulus son sidohon nami mulu uluson holan terhitian di pasu fatulun agiat ma marhiti uluson las madaging dok rohamuna akapinopar ni amang buru namion songon di maju hata cek kami jadi ope naik pasaton nami mak ulus di Rabu tuh kamu pinopar ni amang buru namion asa baik kamu mak tuh bermusik nami nah buat musik jadi sohon ulus toro Prabu sohon palasor rohamuna ima pinopar ni na mangulusi terdumuna ima pinopar ni wang baru namion asaruhun ma sohon jilon ya tua titim mana itu ba gulang-gulang pangaruna tu sohon ipe ulus gezak Rabu na boy pina di patu pahami hula-hula na si tebu saya gudang ma binasuna rumah tutu akka pasamutan de hela do burung munaon rumah tutu akka raja di pasamutan di nasida las akka nasida marhiti paninggal honni na dua ni sinaon song-soni ma di hamur raja ni hula-hula nami tabba di pertinggalan nilai munon raja nami raja ni hula-hula setabba martaba-tabba matutu akka pasamutan martaba-tabba ka panggabian martaba-tabba di storot ni akka pinopar de hela do di burung munaon jale do kamu do ima kapar dua pirlo akka na merban marudu dohon nami semes dua pirma pokil baruan pesarongan pirma ton din salun akaran pemurung muna julu-julu ma akan ang pangomoan di bawah kamu do emena marludu asal ludu batu do kapanggabian ludu kapar orasan ludu nak kena pesamutan tarlu mobil ludu akan cigajang umur di poparan ni na dua naung sari batuan jale bawah kamu do raja nami ima eles ulos cigajang Rabu mangulosi badan ni helamuna do akka beremuna mangulosi salurna kaparto dinasida marhite hatan sen debata anggi badutu pihak dia para nasida tua di sebujung nasida akka salurna akka pas-pasungune jalan raja nami raja ni ula-ula dia romunai san pembenan nami soamuna takaningan petu pemarhite songoni pembenan nami tu hamur raja ni ula nami dohoron nami sona tua dan sudah puluh man sak palia tu songoni peso bani hun nami ana pertamu kerja dulu nami tu hatta man manggoi pas-pasuna sasalan ingu seron nek Roma ana nombar raja ni ula marhite akka somba nami marmusit nami Roma ana nombar kerja dulu nami ba magodang nana amen amen